Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri rero, aho inote zishaje zirimo iza 500, iz'igihumbi, iza 2,000 n'iza 5 zahagaritswe. Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byamaze kuba bishyirwa ku mugaragaro, aho inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu, yemeje iteka rya perezida rikuraho inote zishaje za 500, inote z'igihumbi, inote za 2,000 n'inote za 5. Ndetse iyi nama yemeza n'umushinga w'itegeko rigenga Banki Nkuru y'u Rwanda, inashyira mu myanya abayobozi batandukanye muri minisiteri n'ibigo bya leta bitandukanye. Ni inama yateranye rero kuri uyu wa 28 z'uku kwa 11 iyobowe na Perezida Kagame, iteranira muri Village Urugwiro. Inote zahagaritswe harimo inote za 500. Izo note ni izakozwe muri 2004, izakozwe no muri 2013. Naho inote z'igihumbi zahagaritswe nazo ni izakozwe muri 2004 n'izakozwe muri 2015, mu gihe inote za 2,000 zakozwe muri 2007 n'iza 5 zakozwe muri 2004 na 2009. Izo note nazo zamaze gukurwa ku isoko. Igihe ntarengwa rero cy'inote zishaje kuba zitagikoreshwa zahawe igihe kingana n'amezi agera kuri 12. Ubwo ni ukuvuga ngo ni uguhera muri uku kwezi kwa 11 kuri iyi tariki ya 28, niba ntibeshye ni ukugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 k'umwaka utaha wa 2026, kuba izi note zitagikoreshwa ku isoko. Nyuma y'iriya tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 k'umwaka utaha, inoti zakuwe ku isoko ntizizongera kugira agaciro mu Rwanda, zihita zihinduka zero. Naho mu bigendanye n'abayobozi bashyizwe mu myanya n'iyi n'inama y'abaminisitiri, harimo Nirere Madeleine wongerewe manda nk'umuvunyi mukuru, hazamo Ambasaderi Fidelis Mironko wagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, na Jean Marie Vianney Ndayizigiye wagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima. Ambasaderi Mironko rero bikavugwa yuko ngo ari inararibonye muri diplomasi n'imibanire mpuzamahanga, ngo bishimangirwa n'imirimo itandukanye yagiye akora, aho bagaragaza yuko yahagarariye igihugu ku rwego mpuzamahanga mu myanya inyuranye mu burasirazuba bwo hagati, Uburayi ndetse na Amerika. Uyu Mironko bikavugwa yuko mu mwaka wa 2020 kugeza 2023 yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Turukiya, anaruhagararira mu bindi bihugu birimo Kazakhstan, Azerbaijan, Lebanon na Jordania. Naho kuva muri 2015 kugera 2020 akaba yarabaye First Chancellor wa Ambasade y'u Rwanda i Londres mu Bwongereza. Ni mu gihe kandi 2015 yari Second Chancellor wa Ambasade y'u Rwanda i Washington DC. Ambasaderi Mironko rero bikavugwa yuko ngo afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza muri Political Science n'Ububanyi n'Amahanga yakuye muri Western Illinois University muri Amerika. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bubanyi mpuzamahanga yakuye St. Cloud State University muri Amerika no muri kaminuza ya Massachusetts i Boston. Ni mu gihe uyu nguyu ngo ni Jean Marie Vianney Ndayizigiye wagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisante, ni umugenzuzi bwite w'imari ufite uburambe n'ubunararibonye mu bugenzuzi bw'imari, igenamigambi, imiyoborere, igenza ry'uburiganya n'igenzura ry'ikoreshwa ry'umutungo wa leta mu bigo bya leta, kaminuza, amabanki ndetse no mu rwego rw'ingufu. Yagaragaje ubushobozi mu kunoza no gukomeza imikorere y'igenzura ry'imbere mu bigo, guteza imbere umuco wo kubahiriza amategeko n'amabwiriza ndetse no gufasha ibigo kugera ku igenzura ryuzuye rya nta makemwa. Inshingano zikomeye yagize zirimo kuba umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi bwite mu kigo gishinzwe ingufu, ahangaha ni muri REG, ariho yakoraga kuri ubu. Yabaye umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi bwite muri Unguka Bank PLC, yanabaye kandi umuyobozi muri Kaminuza y'u Rwanda nabwo ashinzwe ubugenzuzi bwite. Uyu mugabo rero akavugwa yuko ngo afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu ibaruramari yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza bijyanye n'ibyo
nayo yakuye muri kaminuza y'u Rwanda. Mu bandi bashyizwe mu myanya harimo abashyizwe mu nama nkuru y'ubuyobozi ya kaminuza y'u Rwanda iyobowe na Dogiteri Pradip Koshra nka perezida na Bwana Ivan Murenzi nka visi perezida. Ni mu gihe inama y'ubuyobozi mu rwego rushinzwe isoko ry'imari n'imigabane yashyizweho iyobowe na Bwana Mark Hotman nka perezida, Madamu Hortense Mudenge nka visi perezida. Inama y'abaminisitiri kandi yagejejweho uburyo bushya bwo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ngo buzafasha abagenzi gukora ingendo zihuse, zizewe kandi zirengera ibidukikije. Ubu buryo buzagezwaho mu yindi, ubu buryo bukavugwa yuko ngo buzagezwa no mu yindi mijyi. Ubwo buryo rero bwagiye bugaragazwa ni bumwe mu buzifashishwa mu bigendanye ngo no gutwara abagenzi batarindiriye amasaha, aho ngo hazajya hagenzurwa hakareba uko imodoka zihagaze ndetse n'abagenzi, ibyerekezo barimo barajyamo bifite abagenzi benshi, akaba ariho hashyirwa imodoka nyinshi. Ubwo ni ukubitegereza tukareba kuko niba kano kajagari ko muri Nyabugogo kazarangira. Iyi gahunda kandi igamije kurengera ibidukikije, aho ubu buryo buzafasha u Rwanda kugera ku ntego z'umujyi utangiza ibidukikije nk'uko biteganyijwe muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2 n'icyerekezo 2050. Mu minsi ishize umuyobozi mukuru wa RURA Rugigana Evariste yabwiye abasenateri ko hari gahunda yo gukemura ikibazo cy'ubwiyongere by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, aho hashyizweho ikigo cya leta cyitwa Ecofleet Solution Limited gikamije gufasha no kunoza ubwikorezi rusange, aho yavuze ati hari ingamba zo kunoza ubwikorezi. Aha rero kagaragaza yuko nibura muri cya gihe cy'umuvuduko w'ibinyabiziga usanga imodoka 50 zigenda harimo umuntu umwe buri modoka. Tugomba kurushaho kunoza umwuga w'ubwikorezi rusange kugira ngo tugabanye moto n'izindi modoka, tugire umutekano mu muhanda. Yakomeje ati by'umwihariko mu mujyi wa Kigali hagiyeho ikigo cyitwa Ecofleet kugira ngo kijye mu bwikorezi rusange nk'ikigo cya leta. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none abikorera mu bwikorezi bw'abantu ibyo byo mu byibagirwe. Yashimangiye ko kuri ubu ubwikorezi rusange bukorwa n'abikorera kandi nabo baba bashaka inyungu, bityo ko ikigo cya leta cyafasha mu kunoza uburyo bwo gutwara abantu muri rusange, aho yavuze ati ubu ubwikorezi rusange bwakorwaga nka serivisi itangwa n'abikorera kandi bo bareba inyungu. Niba abaparitse muri gare ntabwo bari busohoke bisi itaruzura, ubwo aho niho hari gukemura cya kibazo cyo kuba hari abantu batinda guhagurukira bicaye muri bisi. We agomba kwishyura inguzanyo muri banki, ntabwo dushaka kumurenganya. Ni ukuvuga ngo aricara, niba yabuze abantu araparika. Ngayo nguko ngibyo by'inama y'abaminisitiri. Ubwo ni ukuzareba koko niba ibi ngibi izi bisi zo zizajya zigenderaho, ngo ni uko amasaha yuzuye igahaguruka 3-4 igatwara abo. Gusa ni ukubihanga amaso tukareba, ariko ibi bizazana imbogamizi ku bari barafashe amakredi. Nanone bari barezeye yuko bagiye gushora imishinga yo gutwara abantu mu mamodoka, none bikaba rero byabadibiyeho n'ibihangane. Izo modoka no kujya kuzitundisha ifumbire.